Oh. Telepon ni saya. Pesan paket. Ini sukannya pesan paket. Siap. Scan aja guys pesan paket. Yo. Wah, ya mata bener isuk-isuk kita mau paket kecil nih. 你别笑， Tadi kudu lah ya lah awi lah. Assalamualaikum ibu, aduh. Waalaikumsalam. Duh, punten ya. Bunyi-bunyi ka dia ya. Bikin paket tos. Kedah itu kan kedah diantarkan itu paketnya. Ujang, atuh wangi-wangi nya hujan, nya poe. Buyos. Ayeuna pada teras ka mana atuh? Pada uih ka itu. Atuh kan wangi hujan, tos pengen nginep di dieu sareng nenek. Alim. Assalamualaikum, Mang. Weh, waalaikumsalam. Punten ya Mang. Paket lain. Paket. Kela, Atas nama saya teh bisa salah. Mang, tadi teh. Aneh. Aneh heuh tah. Oh, bener itu tuh. Sok lila si Dariwan semua poe kan. Apa itu tuh? Loba pesanan. Oh, pesanan. Iya geus dibayarnya. Nya. Ada lain code. Siap. Tah ngaleutna tukang tah. Wah, bios Mang lah. Sok burukeun Tapi tah. buru-buru. Kakaren lebaran. Sok buru. Sok jangan sok. Caina aya. Bios, Mang, bios. Lah, bios sok buru lah. Sekantenana tuh sang-sanguna. Beleguk mana mah? Jep, boga duit aja, boy, maaf lah, ngahilian tuh Jep. Kemudian, aya ya. Iya ngahilian, iya 50.000 lah, 50.000. 100. Ya bae berarti Wah Haji boga hutang ke abdi 50.000. Ngapa urang teh ka dieu teh rek ngahilian duit anu rek ka hutang. Anjing, buat paketan. Apa sih coba. Wah. Tebalik aing dia nerangan paket ke asuk-asukan kieu teh. Oh gitu geuningan aja mah teh. Bang, paket. Anjir teh, sia tukang paket teh sopan. Oh.